लखीपुर ऑनलाइन पुथोक सबा फेब्रुआरी की तंग तरा सगोल से निमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसे अहानबदा मरोइबा पाव सिंगिरबोन लैराई किंथबा ngangnanabagi अनिसुबा फेस की थबक हौनबा उरेप युंग तमख्रे लागलिबा चही मरीदा लखीपुर विधानसभा केंद्र की दमक लुपा करोड़ चामा कायथोकलगनी प्रोबिन मिहाट की मतुंगदा महाकी लोइनबा निपेन पुलिस कस्टडी दा मसा मथंता सिरमले हाइबा पावदा मियामना पेनद्रे JSC सेमख्रे लागलिबा मार्च की तांग तरुकता राज्य सिकी म्युनिसिपल मिखल पांगथोकलगनी सेश्री कमार बोंदा मयुम मई चाकपगी थौदोक्ता अवाबा तारबा इमुंगदा MPF लखीपुर मसाना तेंगबांग पिख्रे चिंगु अवोंग निंगथौ अवोंग लेमा इबुदौ इबेंदौगी हरावबगी थौरम ngarangdagi हौख्रे अमसुंग आसामदा मियोय 435 की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनख्रे लाइचदा सिने ngarang मियोय तरुक सिख्रे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे आसाम सरकार ना सिंगिरबोन की लैराई किंथबा ngangnanaba अनिसुबा फेस की ओइना चौराकना लुपा करोड़ 3 मखाई सेंक्शन पिरकपगी थबक हौननबा आसाम की वाटर रिसोर्सेस मंत्री श्री पीयूष हजारिका अमसुंग लखीपुर के MLA श्री कौशिक रायना सिंगिरबोन मुटुम लैकाइदा ngarang युमसकैशन नुमित फेब्रुआरी की तांग 9 दा उरेप युंग तमख्रे थौरमसिगा मरी लेनना सिरोय लिली रासमनी इंग्लिश स्कूल पांगथोकिबा मियामगी ओइबा अफोंगबा मिफमदा आसाम की वाटर रिसोर्सेस मंत्री श्री पीयूष हजारिका लखीपुर की MLA श्री कौशिक राय कासार की DC श्रीमती कीर्ति जोली एडिशनल चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेस की श्री असित दे मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती रीना सिंह बिनाकांदी मंडल प्रेसिडेंट श्री विद्यापति लखीपुर मंडल प्रेसिडेंट श्री संजय कुमार ठाकुर सोशल वर्कर CH मोहन सिंह चिंबा मियोय सिंह दाइस्तलेंग सिंखी इकाई खुमनानिंगाई ओइरबा म्यूट सिंहना मैरा चुखतुना थौरम हौदोकलबा मतुंग सिंगिरबोन डेवलपमेंट एसोसिएशन की माइगेदगी जनरल सेक्रेटरी युमनाम नदिया चाना मंत्री श्री पीयूष हजारिकादा मितै कोयत हुक्तुना इकाई खुमनखी मतुंगदा सिंगिरबोंदा बराक तुरेल की लैराई किंथबा ngangnanabagi damak असम सरकार की माइगेदगी फेस 1 अमसुंग फेस 2 दा पिरक्किबा तेंगबांगी मतंगदा फोंदोकलदुना लमदम असिगी लंबी थोंग सिमलक्खिबना चिंबगी सरकार की फजरबा स्कीम क्या पल्लदुना वाफम क्या फोंदोकनखी मखा चथरकपा ओइना सिंगिरबोन डेवलपमेंट एसोसिएशन एजुकेशनल यूथ क्लब सिंगिरबोन फुटबॉल एकेडमी सिरोयलिली रासमनी इंग्लिश स्कूल मैरा लुप मुतुम लेकाइगी माइगेदगी मखल कया की दाबी कया यावरबा मेमोरेंडम सिंह MDC की मेंबर कैसाम चंपालालना मंत्री अमसुंग MLA की मफमदा खुसिनखी OBC की चेयरमैन श्री अभिराम शर्मा ना प्रोग्राम कंडक्ट तौबिखी लोइसिलकपदा श्री युमनाम नदिया चाना थागत वाही पिखी আমারও দায়িত্ব আছে আমারও কৰিব লগা আছে তো তার জন্য আমি কাম করার চেষ্টা করব আর যত বেশি পারি টাকা এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করব আর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই কৌশিক ৰয় ডাঙৰীয়াক মৰম কৰে আমাৰটো বন্ধু মানুহ আমি পুৰা সহায় কৰিম ৰাস্তাৰ কাম এবাৰ আপোনালোকৰ সমষ্টিত হৈ যাব কোটি টকা আমি জল সম্পদ বিভাগৰ পৰা দিছো মথাউৰিৰ কাৰণে আৰু প্ৰটেকচনৰ কাৰণে কৌশিক ৰয় ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু 100 কোটি টকা মিনিমাম লাগিব পুৰা বানপানী নাইকিয়া কৰিবলৈ লক্ষীপুৰ সমষ্টিত অহা 4টা বছৰত হে 100 কোটি টকাও দি দিম আপোনালোকৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বেলেগ বিলাক সমষ্টিত কৈ লক্ষীপুৰত অলপ বেছি দিম আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো मतुंगदा मंत्री श्री पीयूष हजारिकाना फुलरतोल लाक्तुना फुलरतोलदगी बराक तुरेल की मरिलदा लखीपुर की MLA कौशिक राय का लोइनना लॉन्च तोंगदुना लखीपुर खुमन फावबा बराक तुरेल की लैराई निंखाइबगी फिबम कुपना यंगसिनखी मसिगी ममांगदा रुपाई बालिदा लुपा करोड़ 8 लाख यांखै हुमदोय चंगना सेमगदबा लंबीगी उरेप युंगसु तमखी अमसुंग लखीपुर विधानसभा केंद्र की चाकोत थौरांगी दमक लागलिबा चही मरी असिगी मनुंगदा राज्य सरकारना लुपा करोड़ चामा कायथोकलगनी हाइना मंत्रीना फोंदोखी प्रोबिन मिहाट की मतुंगदा महाकी लोइनबा निपेन पुलिस कस्टडीदा मसा मथंता सिरमले हाइबा पाउदा मियामना पेनद्रे हौखिबा जनवरी की तांग 38 दा मिजोरामदा मिहाट थीना हातोक पिरमलबा टैंकी ड्राइवर प्रोबिन सिंहगा लोइनाना चटखिबा निपेन सिंह पुलिस कस्टडीदा ngarang लैखिद्रे हाइना पाउ पिरख्रे
Panba yai Probin amasung Nipen makhoi ani haukiba January gi tang 30 da Mizoram gi Saireng jila da oil tanker thauduna thau thinba chatkibani adubo tang 38 da Probin sibagi paulakhi driver Probin ga chatminariba Nipen na Probin hatpani haina Mizoram police na phone toroklaga hairakibani hairi aduga Probin gi asiba hakchang thilakhi Probin gi asiba hakchang February gi tang amada Silchar Medical College da post mortem tawraba matung mathau mangam pangthoki Mizoram police na phajinduna thamliba Nipen numit 15 gi manungda thadoknana ba honagani haina Kasar gi SP na miyam da thajaba pibiramki aduga amuk phajinduna thamliba Nipen singa Mizoram police custody da thori yalaga siramle haina khanghalakpada miyamna yamna penakhidre Tawdok asiga mari leinana ngarang yumsakaisha numita Rising NGO gi community hall da Dholai Rampur gi khunja singi amadi Assam gi CSO singi apunba mifam ama pangthoki All Assam Manipuri Maira Paibi Coordination Committee All Assam Manipuri Students Union All Assam Manipuri Youths Association Manipuri Youths Front of Assam loinana loop camerumsu mifam da saruk yaki Joint Action Committee for Double Murder of Probin Singha and Nipen Singha haiba miyoi kunmangagi committee ama semki Convener committee members sing adudi TH Lokesar Singha CH Appu Singha M Bikram Jiran Angom General Secretary Amya K Bikramjit General Secretary Amsu Seram Herajit Maipha Promila Devi Maira Paibi asina chingbani mifam loiraba matungda miyam gi oiba mairagi khongchet amasu chatki Probin Mihatta Chennai haiduna Mizoram police na phajin kiban Nipen Singha February gi tang 9 gi numidang da thori yanduna siremle habigi pau Dholai police na Nipen gi mayumda khanghalakibagi pau sitabada TMC gi luchingba Dr Maimom Santi Kumar na awaba tariba yumda chatuna khunja singa unaduna wari watai sakhi Dholai police gi representative amadi Sonai gi circle officer Vikas Setri gi mafamda pendaba wahai kaya phongdokladuna misi asi yaningde haiba phongdokhi numit 15 gi manungda purakna bahonage haiduna thajaba piramba Kasar gi SP gi wafam kadom da chatkre hairaduna Dr Santina Mihat ani sibu CBI inquiry tawduna langla langjin puthoknanaba amadi compensation pibinaba loinana January ba miyoi singbu chairak piriba phawba asiba hakchang lofam thokte haiki panbayai Kasar jila gi Dholai thana gi manung chanbada leiba Bam Rampur khungangi tanki driver Probin Kumar bu Mizoram da masak khangdaba miyoi singna tamthiba mong da hatok piramki Probin bu mahaki loinaba Nipen Singhana hatpani haina maral siduna Mizoram police na Nipen Singha bu phajinduna thamkibani mayam tabire adu ngasidi yamna nungaitaba pawni magi mayumda laga ikoina pawse taba phangle madudi mahakse jail da masana aidi police custody da lairambadagi jail da thagi base masana fasis janduna sijare haibada pawse ikoida Dholai thana dagi laga pawse pire machi oi thokpa jaba wafam nate haiduna jungi miyoi amadi kunja singna su waruduna ngasi aikoi mafam dagi Manipuri kya laktuna mitei luchingba kya laktuna wari tanagani adu waikoina dabi ase thamgani matam aduda numit aduda aikoina Nipen sibu Mizoram dagi tekta kaiduna pubiro haibada Kasari SP la amaga aikoida haiki aikoi asiba hakchang Probin Singh asiba hakchang e postmortem tawraga achumba ama khangaga aikoina high court tigi mateng lauraga soidana Nipen Singh bu ai Mizoram dagi purakna bu honagani ana mahana piramba aikoi assurance ato ngasidi aikoi asiba hakchang oina mafam sida lae kunja singna hairi aikoi asiba hakchang lauroi aikoi judicial custody da siriba miyoi se karam haina sibano haibase CBI gi inquiry ma pami amati makoi da compensation na chingba pami maikoi leptana joint action committee semaga justice pamba aikoi gi justice ki damakta andolon tawni haibase kunja singi wakhalon hongdoi makoi mahut chilaga ina ngasi media da wafam se haijabani yamna pende aikoi gi human rights asi maikoi na sumaina longhon tawbase Lakliba Mars gi tang tarukta Rajya sigi municipal mikhal pangthok lagani Guwahati da pangthoki ba paw gi mifam amada wafam ase Rajya gi election commissioner Alok Kumar na phongdoki bani Lakliba Mars gi tang tarukta pangthok kadoriba Assam gi municipality marfu gi mikhal asigi vote masing thibana Mars gi tang 8 dani mirep che pisin bagi aroiba matam February gi tang 15 ni February gi 13 ta scrutiny tawgani mirep che lothokpagi aroiba matamna February gi tang 10 ni Silchar municipality di naunangam khay yathok tuna corporation da on kigadab oibana handaki mikhalasida Silchar yauraroi
हंदक्ता सेश्री कमारबोंदा सरांगथेम बिरेन सिंहगी युम मई चाखिबा अदुदा मतेंग पांगबा ओइना हौकिबा लेबाक पोकपा नुमित फेब्रुआरी की तांग निपानदा मणिपुरी पीपल्स फ्रंट लखीपुर मसागी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थौनावजम तोन सिंह थौनावजम पद्मावती सिंह निभा देवी श्यामोला सिंह शांति सिंहगी खुटपु अमना युम अदुगी मियोय सिंह उनदुना इमुंगी अवाबदा सरुक यामिनखिबगा लोइनना खरदंग ओइरबसु मतेंग ओइनबा फिरोल चेंग हवाई सेल न चिंगबा अंगम खरा मतेंग पांखरे हाइना निंगोंबम रंजिना पाउदम लगली फाइरेन की निपान फेब्रुआरी की तांग मापन युमसकैसे नुमितगी हौदुना नुमित मंगानी चुपना पांथोकदौरिबा चिंगु अवोंग निंथौ अवोंग लैमा इबुदौ इबेंटोगी हराउबगी थौरम ngarangdagi hokre haraubagi thorom asibu miyamna covid ki chana kanglon ngaktuna mapung phan bibaga loinana thogol phangbiu haina malemgi apunba meitei lining loop joragul sonai gi maiki tagi phongdorakli Assam da haukiba pung kunmari da miyoi lising kunthra nithoi chamaga kuntaruk changeng chathakibada miyoi chahum ga taramanga gi masada covid-19 na naba thengnare positive oibagi chang chada 0.9 da hantarakre Laichada sini ngarang miyoi taruk siki parak pagi changna chada marputra nipan dasamik ani ama oiri. Aroi bada maroi ba pau amukhanna. Singirbon lairai kintaba ngak nanabagi ani suba face kitabak haunaba urep yung tamkre. Lagliba chahi mari da Lakhipur Bidhan Sabha Kendra ki damak lupa crore chama kaithok lagani. Probin mihat ki matungda mahaki loinaba nipen police custody da masa mathanta siram le haiba pauda miyamna penadre JSC semkhre lagliba mars ki tang tarukta rajya siki municipal mikal pangthok lagani Sesri Kamar Bonda Yumai Chakpagi Thodokta Awabatar ba imungda MPF Lakhipur Masana tengbang pikre Jingu awong ningthau awong leima ibudau ibendau gi harau bagi thoram ngarangdagi haukre amasung Assam da miyoi chahum ga taramanga gi masada covid ki anuba case tengnakre laichada sini ngarang miyoi taruk sikre Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare